lorong manek, lorong solok, bamaluk, ronanain Radio Nasional FM. No harenain zimen makaudomi Kristu. Dah suruh malu faria programa haburas vida espiritual bahia momento lorong ohinian ita lori ita hamutu ke episode atus nen tono noloresan 5 e episode idane hawakara convida ita hototo atu foneti kita nia tempo foneti kita nia minuto balu atu moris hamotuk homaromak atu hakmatek iha maromak nia grasa iha silensio no hakmatek nia laran atu nune iha momentu idate ita bele foneti espaço ba maromak atu maromak bele meti ni hetenian nia bele hetan espaço ne bema digno iha ita idektinya fuan tamane maho karak lori maluk ronanai no harenain sirahotu atu ita bele reflete konaba hein ho esperança ba Cristo nebe moris nudar serani nebe madiak nudar ema fiarnain buat tidak nebe masai savi ba ita nia fidelidade basai savi ba ita nia fe nudar serani nebe madiak mak ita hein iha esperança hein iha esperança basaida ita hein iha esperança ba maromak nebe mak atu hitan maida daun ona ita hein ho esperança ba ita nia salvação nebe mak mai atu hela hamoto koita tambane mak ita tama iha circunstância do advento ninian advento lia fuan ida nebe mak mai ho se lia fuan advenus ka advent kata hein ida nebe mak atu mai kata ita hein ita nia Salvador ita hein maromak ni oan nebe mak atu hitaan mai hela hamoto koita tamanema wen hira ita foca ita ni atenção ba leitura santo sira nebemak ita rona iha celebração tempo advento nia semana hat nia laran tutir malu idane igreja lihu se leitura santo sira nebemak iha koko atu fanung fali ita halo ita hadir loke ita ni fuan mata ninean hudi bele hare hudi bele descobre maromak ni dia tomak nebemak maromak kasulin maita gratuitamente iha itania boris sonor ninian itania hak solok itania alegria contente gratidão sera tanto mos itania sofrimento dificuldade desafios ka obstáculos sera nebe maita hasuru saya nessa momento ida ka espaço ida maita atu bila hateke krian liu baitanya laran atu ita na fatin hak solok ho graça sira hutu nebe maromak haraik maita atu ita na fatin fil ba maromak iha exame provas dificuldades sira nebe mak ita hasuru iha itania moris lonor ninian tamanema advenus o advent ka adventus saya hanesan convite ida nebe mak maromak foma ita atu ita hader husita nian atu ita bele ia vigilância momento vigilância momento da preparação ninian odi hen solo ida nebe mak nunca mais beleto henia rohan nebe mak maidet hose maromak cada domingo ita sempre hareho ita ne matan rasik kata ia símbolo hat liho si lilin nebe mak hatudo kasunu ia celebração na igreja ka ia capela ida lilin sira nebe mak sunu ia cada semana advento nebe iha representa progresso lalau itania fiar nudar serani ninian ia igreja católica ia espírito da nebe mak dominante ia celebração advento ni laran mak itania laran metina to hen no itene esperança ba maromak advento nudar momento ita hen ho esperança hen ho hak solok hen ho alegria hen ho gratidão kata buat ita nebe ita hen se forma ita buat ho tutu nebe mak ita buka iha itania moris lonor ninian nudar serani kan nudar kristau ni dan nebe mak fiariha maromak ita consciente kata momento advento nudar momento da nebemak atu ita foi tenia peregrinação moris durante tine na tomak kada momento dane ita glori itanian ba fali iha a transformação vida espiritual ninian iha tempo nebe manaro que ita preocupa ho itenia preocupação físico
preocupação humana, preocupação iseninian, anto ia tempo advento idane, sai nesse espaço idane bemak Santa Creda oferece maita, atu ita fonetik tempo ruma, ba maromak, atu ita encontro maromak, ia ita ne reflexão sera, ia ita ne solidão, kai ia ita ne contemplação sera ne bemak, ita ida kalo, ita ida consciente, ia ita ida ne experiência, moris lor ninian. Tambane, ia tempo advento idane, ia ponto ruma ne bemak ita hototo precisa tomar atenção, no dar exercício bahia itania fiernian, no dar exercício bahia vida espiritual itanian, no dar seranida. Então ia tempo advento idane, Santa Creda convida ita, atu ita sai pessoa idane bema ativo, ativamente ia itania hahalok espiritual nenian. Ita começa a for espaço tempo bamaroma, atu ita reza. Ita começa a for oportunidade ba itanian, atu sai pessoa ida nebe makalo dia kuang liutan ia itania moris lonoren inian. Tambah sedama ita precisa halo aktu hirakne. Aktu hirakne ita halo nudar momento transformação espiritual ita ninian. Waktu idane ita bela halo mos nudar arrependimento espiritual osi ita ema idane bema kesalahan, ema idane bema dalabarak, doko semaromak, tambah ita preocupa liu ho itenia moris físico, moris lor ninian. Malu corona nain, no hare nain sirap mag hawhadome he Kristo. Itla bele nega kataki itenia moris lor ninian, dalabarak ita foi itenia tempo baragliu, ba ia itenia preocupação iseninian. Ita haluha preocupa ba itenia vida espiritual. Ita haluhan preocupa babu buat ida nebemak o grasi da nebemak bele halo ita hetan maromak ni laran luak hetan maromak dia salvação ninian. Tambane tempo adventus, tempo ida nebemak halo ita bele hadir filafali, tempo ida nebemak fanun ita filafali, atu ita bele loke ita ne fuan, atu ita moris esperança fon. Ita morisia momento vigilância ida nebemak, kata ita prepara ita nian, ita hadia ita nian, atu maromak nebemak hitan mai, maromak nebemak semoris mai hamoto ko ita, maromak bela hetan fatin, iha ita idedek nefuan. Ita rona iha evangelo, o iha tradição cristão ninian, Jesus ida ne morisia balada ne fatin, ia balada ne ham fatin nos. Tane, ia momento ida uhin loro ninian, significado saída makato forma ita. Ita prepara ita nian, halos ita nian moris loro ninian, atu maromak, la precisa moris tan iha espaço iha fatin, exterior. Mas ita prepara ita nian, atu maromak nebe ma ita sesimu ninia moris iha tempo natal nian ne, maromak nebele moris iha ita idedek ne fuan. Wan hira maromak moris sona iha ita ne fuan, ita sai pessoa, sai ema ida nebemak, laran metin det ba maromak. Wan hira ita tahu ita ne esperança tomak ia maromak, ita sai ema ida nebemak, moris tuir maromak ne kum fuan sera. Sai ema ida nebemak, hatene halo tuir buat serema maromak, akara kita halo iha ita ne moris lonoren inian. Tamane bedo noban sera. Tempo advento, nebemak agora lauda da onona, ita tamana iha terceiro domingo do advento ninian, la klirtan ita tamana iha festa natal. Mas ita prepara ita niaan, ita hadia ita de amores, ato natal ita ne bele fo sentido espiritual da maita, nomos bele fo sentido maita ia ita ne amores lor ninian, ato ita bele sai valor ida deba positivo, ba ita ne an rasik, tanto mos basira ne bema kita soro iha ita ne moris lor ninian. Ita harohan atu maromak karek bensan maita, tulun ita halo ita bele sai maromak niwan.